Yes, twongeye kubifuriza umugoroba mwiza. Turabashuje cyane muri uyu mugoroba bitewe n'aho muherereye mu nce zigiye zitandukanye z'isi. Reka twizere ko umunsi muwusoje neza, twizere ko Nyagasani ari kubigenza neza cyane. Turi tayari ubu ngubu ku mugoroba ku itariki 15 ukwezi no kwa gatatu ndetse umwaka w'ibihumbi 2026, nta kindi twinjiranye muri uyu mugoroba uretse impamba z'amakuru akomeye cyane. Nta kindi tuzanye atari amakuru ku gihe nk'uko twabyemeje kandi tukabibemerera. Tubahaye ikaze irambuye cyane rero hano kuri Stream Africa, ni kuri page zikomeye cyane tugiye kuba twaramburira hamwe tukareba uko byiriwe ku kibuga cy'imirwano. Ni ku ntambara ikomeje guhanganisha inyeshyamba za M23 ndetse n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubahaye ikaze rero bataramo bacu. Aya makuru turaza kuyahera ku makuru mabi cyane, ni amakuru ari kutugeraho ndetse uyu munsi ni inkuru ibabaje ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Biravuga ko abashinwa n'ingabo za Kongo bahuye n'uruva gusenya muri Ituri. Biravugwa ko bagabweho igitero kinini cyane kigahitana benshi mu basirikare ba Kongo ndetse n'abashinwa bakoreraga muri ibyo bice ibijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibi ndaje tubirebere hamwe tumenye ngo ese ni bande mu by'ukuri bagabye icyo gitero ndetse bashakaga iki. Ibi ndaje byose tubikomozeho. Andi makuru tuza kugarukaho nayo ni amakuru akomeye cyane. Ubufaransa bwarakaye cyane ndetse bwasohoye impapuro zitabwa muri yombi muri bamwe mu bagize abarwanyi ba M23 nyuma y'aho Ubufaransa butanyuzwe n'igisubizo bwahawe ku gitero giheruka kugabwa igoma kigahitana umuturage w'Umufaransakazi. Ndaje nabyo ibi tubigarukeho ku buryo bwimbitse cyane. Andi makuru tuza gukomerezaho ni intambara yongeye kubura mu gace ka Bunagana ku mupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda, ndetse ni amakuru agaragaza ko umutekano ukomeje kuba muke kubera imirwano ikomeje guhuza ingabo za leta ya Kongo FARDC n'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Tukiri ku mirwano turahita dusimbukira ahitwa Maremo. Aka gace ka Maremo naho bimeze nabi, urusasu uravuza ubuhuha kabisa. Ni hagati y'imande zihanganye, urusasu hano rwongeye gukaza umurego. Turaza kandi kunyarukira nanone ku yandi makuru akomeye cyane. Na makuru turi bugarukeho avuga ko u Rwanda rugiye narwo kwihimura kuri Amerika, ngo ndetse Amerika nayo ishobora guhombera byinshi muri bino byemezo u Rwanda rugiye kuba rwafata. Ni nyuma y'uko Amerika ifatiye ibihano ingabo z'u Rwanda RDF ndetse n'u Rwanda muri rusange. Mu byo u Rwanda rwakoraga muri Mozambique harimo no kurinda ibigo bya Amerika, none u Rwanda narwo rugiye kureka imitwe y'iterabwoba rwakumiraga yataka inyungu za Amerika muri icyo gihugu, ndetse u Rwanda narwo rushobora guhagarika ubufatanye bwose na Amerika. Ibi nabyo ndaje tubigarukeho ku buryo bukomeye cyane. Twongeye kubaha ikaze hano kuri Stream Africa. Niba utarakanda subscribe nyamuneka nkandiraho kugira ngo turusheho gukomeza kwagura umuryango wacu wa Stream Africa. Fyonda rwose kuri sabone, fyonderaho umugani w'abarundi, genda ufyondeho kuri sabone cyangwa subscribe, hanyuma ukande no kukazugira kugira ngo uzajye ubona notification, ubone amakuru ku gihe kandi uyabone mbere y'abandi. Twitangirire amakuru yacu. Biravuga ko abashinwa n'ingabo za Kongo bahuye n'akaga muri Ituri, ndetse biravuga ko umutwe w'iterabwoba wa Islamic State wigambye igitero kibasiye abakozi ba sosiyete y'abashinwa icukura zahabu muri Kongo Kinshasa ndetse n'ingabo zari zishinzwe kubarinda. Amafoto rero twaje kuba twakura ku rubuga Noir rwatangaje kuri X agaragaza ko abarwanyi ba Islamic State bakorera muri Ituri bambuye ingabo za leta ya Kongo intwaro zikomeye ndetse banatwika imodoka n'ibindi bikoresho abashinwa bakoreshaga. Mu mbunda zafashwe harimo izitwa HELR 60mm mortar bombs zakorewe muri Irani, hakazamo iyitwa UP 7.62 machine gun nayo yakorewe Azerbaijan, hakaza indi yitwa AZ 762 rifle nazo zakorewe mu Bushinwa, hakazamo n'indi yitwa Type 69 RPG launcher, hakaza yitwa Type 8 machine gun, hakaza yitwa T69-1 anti-tank rockets n'izitwa Type 56 rifles zakorewe muri Turkiya.
aya makuru aravuga ko ibintu bikomeje kugenda biba bibi ku mutekano wahariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitewe n'iyi mitwe yitwaje intwaro. Mu yandi makuru rero reka tugaruke ku makuru nanone yihutirwa akomeje kuvugwa ku cyemezo cyaba cyafashwe n'ubutabera bw'Ubufaransa ku bijyanye n'intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'uko hashize iminsi hakwirakwira inkuru zitandukanye zagiye zivuga ko ubutabera bw'Ubufaransa bushobora kuba bugiye gufata icyemezo cyo gutanga impapuro mpuzamahanga zo guta muri yombi cyangwa se zo twakwita mu rurimi rw'igifaransa mandat d'arrêt international zigamije bamwe mu bayobozi cyangwa se abagize umutwe w'inyeshyamba wa M23. Aya makuru akurikira urupfu rw'umuturage w'Umufaransa werutse kugwa mu burasirazuba bwa Kongo, aho Ubufaransa butigeze bunyurwa n'ibisobanuro byatanzwe n'uyu mutwe ku byabaye. Ibyo byatumye inzego z'ubutabera z'Ubufaransa zitangira kureba niba hari abantu bashobora gukurikiranwa n'amategeko ku byaha bikomeye birimo ibyaha by'intambara ndetse n'ibitero byibasira abasivili. Izo mpapuro zo guta muri yombi abayobozi tayari ubu zamaze kwemezwa ku mugaragaro, bivuze ngo abantu bazishyiriyeho bashobora gushakishwa ku bwinshi binyuze mu bufatanye mpuzamahanga mu by'ubutabera. Ibi bivuze ngo hagiye gukorwa iperereza rinini ku byaha bivugwa mu ntambara zimaze igihe zibera mu ntara ya Nord Kivu na Sud Kivu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa kugeza ubu nta lisiti irashyirwa hanze imenshoninga bagiye gushakishwa cyangwa se gutabwa muri yombi. Turacyakomeza gukurikirana. Hagati aho hari abantu bakomeje bibaza uti wenda si inyeshyamba za M23 zabikoze, ati wenda sizo zagabye igitero kuri iriya nyubako yaguyemo uriya mudamu wakoreraga UNICEF uriya yitwaga Karine. Uti wenda si inyeshyamba za M23 zabikoze, wenda ni ku ruhande rwa FARDC, kuko Ubufaransa nubwo bwishyizemo M23 nabo nta kimenyetso gifatika bafite ko baba aribo babikoze, ndetse yaba ku ruhande rwa FARDC yaba no kuri M23 bose bakomeje kubihakana. Ariko nanone FARDC ikavuga ati twebwe ntago twajya kugaba ibitero ahantu harinzwe, ko bavuga ko bafite ubwirinzi hariya mu mujyi wa Goma hose. Ni gute twabirenzeho tukajya gutera ibisasu aho ngaho? Kuki tutajya gutera se ibisasu aho abayobozi ba M23 bari? Icyo kikaba ikibazo gikomeye cyane. Uruhande rwa M23 narwo ti umujyi wacu urarinzwe, ntabwo ari twebwe dukoramo urugomo cyangwa ngo tujye kubangamira abaturage. Ati nyamuneka izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo muzibwire zireke kugaba ibitero mu nce zituwe n'abaturage, kuko bakomeje kugenda bica abantu umunsi ku munsi. Ngayo nguko bagakomeza bahakana ko batigeze bagaba igitero kuri iriya nzu yaguyemo abaturage 3 ariko n'uwo muzungu w'Umufaransa. Tugaruke nanone rero mu yandi makuru tukiri ku kibuga cy'imirwano, tugaruke ku ntambara iri kubera mu gace ka Bunagana ku mupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda. Ni amakuru agaragaza ko umutekano ukomeje kuba muke kubera imirwano ikomeje guhuza ingabo za leta ya Kongo zizwi nka Force Armée de la République Démocratique du Congo, ndetse mu magambo y'imine ni FARDC n'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Aka gace ka Bunagana gafatwa nk'ingenzi cyane mu bijyanye n'ubucuruzi n'imigenderanire y'ibihugu byombi, kandi ni kamwe mu duce twabaye ishingiro ry'imirwano ikomeye mu burasirazuba bwa Kongo mu myaka ishize. Amakuru aturuka mu baturage n'amasoko yegeraho imirwano ibera aravuga ko hongeye kubura imirwano ikomeye hagati y'impande zombi mu duce twegereye Rucuru, ubwo ni teritwari ya Rucuru, aho ingabo za FARDC zifatanyije n'abazarendo bagerageje kugaba ibitero byo gusatira ibirindiro bya M23 biri hafi ya Bunagana. Iyo mirwano ngo yakoreshejwemo intwaro zitandukanye zirimo imbunda ziremereye, moritien ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare biremereye. Ibintu byatumye abaturage benshi bagira ubwoba bwinshi bakava mu byabo bahunga bashaka aho bakinga umusaya. Ku ruhande rwa M23 amakuru avuga ko uwo mutwe wakomeje gushimangira ibirindiro byabo muri ako gace, ndetse wongera abasirikare ndetse n'ibikoresho bya gisirikare kugira ngo ukomeze kugenzura Bunagana n'indi mihanda ihuza ako gace n'indi mijyi ikomeye yo mu ntara ya Nord Kivu. Inyeshyamba za M23 ziri kurwana kuri Bunagana, zikarwana kuri Bukavu, zikarwana na Goma, kuko nibyo bice by'ingenzi ahari bifatika basigaranye.
baribaza uti badukuye Goma twajya he? Umujyi tumaze umwaka urenga dukontorora, batwirukanye twajya he? Bityo bigatuma baharwanira cyane, uretse ko n'intambara iri gusatira uruwa mujyi cyane, kuko ubu tuvugana intambara igeze ahitwa Karisimbi. Karisimbi ni hafi cyane ya Goma, ni nko mu birometero 20 winjira mu mujyi wa Goma. Ati rero tugomba kurwana kuri uno mujyi cyane, tukarwana kuri Bunagana cyane, ndetse tukarwana no kuri Bukavu cyane. Ari nayo mpamvu bakomeje kwihagararaho bagakomeza guhangana kugira ngo batabatwara ibirindiro byabo biri Bunagana, kubera ko uwugenzura Bunagana aba afite umujyi ukomeye cyane, kuko kugenzura Bunagana bifite akamaro kanini ku mpande zombi, kuko ari umupaka ukomeye mu bucuruzi ndetse no mu bijyanye n'ingendo z'abantu n'ibintu hagati ya Kongo na Uganda. Ku ruhande rwa FARDC hari amakuru avuga ko ingabo za leta ziri kugerageza kongera imbaraga ku murongo w'urugamba, cyane cyane mu bice bikikije Rucuru na Bunagana, zigamije gusubiza inyuma abarwanyi ba M23 no kongera kugenzura utwo duce. Gusa ubwo ibitero byagiye bikorwa, amakuru atandukanye agaragaza ko imirwano igihari kandi ko nta ruhande ruratangaza ko rwafashe Bunagana burundu mu buryo budasubirwaho. Hagati aho abaturage nibo bakomeje kugirwaho ingaruka zikomeye n'iyi mirwano. Abaturage benshi bo mu midugudu ikikije Bunagana n'ahandi hafi aho bavuga ko bahunze ingo zabo berekeza mu bindi bice bya Rucuru, cyangwa bakambukiranya umupaka berekeza mu gihugu cya Uganda mu rwego rwo guhunga amasasu n'ibisasu by'imbunda ziremereye. Imiryango itabara imbabare ivuga ko umubare w'abimuwe n'intambara muri utu duce ukomeje kwiyongera, kandi ko hakenewe ubufasha bwihuse mu biribwa, amazi ndetse n'ubuvuzi. Iyi mirwano ibera mu gace ka Bunagana iri mu ntambara nini imaze iminsi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa M23 umaze imyaka myinshi uhanganye n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo habayeho ibiganiro byinshi by'amahoro n'imishyikirano mpuzamahanga igamije guhagarika imirwano. Kugeza ubu ntiharaboneka umuti urambye w'iki kibazo, kuko imirwano ikomeza kuvugwa mu bice bitandukanye bya Nord Kivu. Mu gihe ibintu bikomeje kuba bityo, umutekano wa Bunagana uzakomeza kuba ingingo ikomeye mu bibazo by'umutekano byo mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane bitewe n'akamaro k'ako gace ku rwego rw'ubukungu n'igisirikare. Abaturage bo muri aka karere bo bakomeje gusaba ko haboneka umuti urambye w'iki kibazo kugira ngo bongere kubaho mu mahoro no gusubira mu buzima busanzwe. Nanone rero munyemerere tunyarukire ku yandi makuru. Ni amakuru nayo yihutirwa cyane, ni amakuru agaragaza ko imirwano ikomeje. Nanone tukiri ku makuru y'imirwano, ni amakuru agaragaza ko imirwano ikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umutekano ukomeje kuba muke. Ndetse aya ni amakuru nayo aturuka mu baturage no mu masoko atandukanye, avuga ko abarwanyi ba Wazalendo bagabye igitero ku birindiro by'umutwe wa M23 ndetse mu gace ka Maremo. Amakuru avuga ko imirwano ikomeye iri kubera muri ako gace muri iki gihe ndetse muri aya masaha, kandi igikomeje. Bavuga ko n'ubu ngubu urusasu ruri kuvuza ubuhuha muri kano kanya muri ano masaha. Iyi mirwano irimo guhuza imitwe y'Abawazalendo n'abo bafatanya bahanganye n'abarwanyi ba M23 muri aka gace gafatwa nk'ingenzi mu bya gisirikare, aho hagaragaye ingendo z'ingabo nyinshi mu masaha ashize. Abaturage batuye hafi y'aho imirwano iri kubera bavuga ko bumvisha urusaku rw'amasasu aremereye n'ayoroheje, ibintu byateye ubwoba n'impungenge mu baturage bahatuye. Kugeza ubu nta raporo yemewe n'inzego za leta cyangwa za gisirikare iratangazwa ku byangiritse cyangwa ku bahitanywe n'iyo mirwano, ariko amakuru avuga ko imirwano ikomeje kandi ko umutekano muri aka gace ukomeje kuba muke cyane. Muri rusange ibi bishobora kongera ubukana bw'intambara mu ntara Nord Kivu, aho imirwano imaze igihe ihanganishije ingabo za leta n'imitwe yitwaje intwari itandukanye. Tunyarukire rero n'andi no ku yandi makuru akomeye cyane. Ni amakuru twari twakomojeho nanone mu ngingo z'ingenzi zagombaga kuranga no makuru. Ni ku mubano uri hagati y'igihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru y'umwuka utari mwiza hagati y'ibi bihugu. Ni ukuvuga ngo umubano hagati ya leta y'u Rwanda na leta zunze ubumwe za Amerika ukomeje kujya mu bihe bikomeye nyuma y'uko Amerika ifatiye ibihano bamwe mu bayobozi cyangwa se inzego zifitanye isano n'ingabo z'u Rwanda RDF. Ibi bihano
byafashwe na guverinoma ya Amerika bigamije kugaragaza kutishimira uruhare u Rwanda rushinjwa mu bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gusubiza, u Rwanda rwatangaje ko rushobora gufata imyanzuro igira ingaruka ku bufatanye rwari rusanzwe rufitanye na Amerika mu nzego zitandukanye zirimo umutekano n'igisirikare. Kimwe mu byagarutsweho ni ubutumwa bwa Amerika bwo guhagarika inkunga cyangwa ubufatanye yari ifitanye n'ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro mu majyaruguru ya Mozambique, aho zafashaga mu guhangana n'imitwe y'iterabwoba ikorera mu ntara ya Cabo Delgado. Abasesenguzi bamwe bavuga ko ingabo z'u Rwanda zagize uruhare rukomeye mu kugarura umutekano muri ako karere, cyane cyane mu kurinda ibikorwa remezo by'ingufu na gaze byashowemo imari n'ibigo mpuzamahanga birimo n'ibyo muri Amerika. Hari impungenge ko mu gihe ubufatanye hagati y'ibihugu byombi bwahagarara burundu bishobora kugira ingaruka ku mutekano w'ako karere ndetse no ku nyungu z'ubucuruzi bw'ibigo mpuzamahanga bikorerayo. Nubwo bimeze bityo, kugeza ubu nta cyemezo cya nyuma kiratangazwa ku mpande zombi ku bijyanye no guhagarika burundu ubufatanye, ndetse abakurikiranira hafi politiki mpuzamahanga bakomeje gutegereza uko ibiganiro bya diplomasi bizagenda mu gukemura ayo makimbirane. Ngayo amakuru twari tubafitiye muri uyu mugoroba w'itariki 15 ndetse ukwezi ni kwa gatatu mwaka wa 2026 ku mugoroba w'icyumweru kabisa. Reka tubashimire cyane mwe mwese mwabanye natwe, ni by'agaciro gakomeye cyane, by'agaciro gakomeye kabisa. Reka mbabwire ngo muba mwakoze. Hanyuma nongera kwibutsa ko rwose umuntu utarakanda kuri subscribe nankandireho, umuntu utarakanda subscribe rwose nankandireho kugira ngo turusheho gukomeza kwagura umuryango wacu wa DRC Today News. Ngayo nguko rero, mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kunogerwa na gahunda zanyu za buri munsi, mukomeze kugubwa neza. Turabakunda cyane. Andi makuru nakagaruka, reka tubabwire ngo ciao ciao.